Partizan je krenuo samouvereno da ponovo pobedi i poveo je sa 1:0 golom Mihajlovića. Ali u fudbalu se nikad ništa ne zna, ponajmanje kada igraju beogradski rivali. I dogodilo se ono što je prošlost potvrdila, da favorita nema. Zvezdini streljci jedan za drugim postigli su 3 gola. Crvena zvezda prikazala je veliku igru, kao da je htjela da se revanšira za posljednju pobjedu svog velikog protivnika. Ona je na toj utakmici pobedila sa 4:1, istim rezultatom kojim je izgubila prvomajski meč. Rajko Mitić zabeležio je 4. pogodak 2 minuta pred kraj.